Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jaw na gani. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat no ma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Negasngi ki pai ba ka ilaka nong kli de lang ka sen JNC wa JSU de lai pai ba ka chakayung krek kam ka JHADC hayaw museng juwai de was dang namadan dai masilat that labo mandapoi ha JHADC da khang ya gate he wa da ME ya kalam wa gi he polit ha po ya khmadu additional SP ujasan mairam wa gi magistrate he wa gi pai ba da kwa ki wopsia chapo Hadin kat tu kat nipor ni daw bomba ya kekit da kernyam ya kekit hadu wa kaingo we da psia gi cepo compound we da kernyam gi le sa ya kekit wo psia cha ka yung wa em ka kamra krek kam UCM ka council hadu wa kain we da pensange no ya ki da gi he ki arsen wa ki pulin Kawi ka man bay na ilaka nong kli da ongo wa ki wa bon ki wa chong chonong ki ilaka to ki wa im ne rep de wa kali wala da iti mo chuni kta i thaw rep kammon iti mo chuni mkta i mo ya ki bro da ongo le wala da ki wa karchan ya ka shri simen ongi wa iwan ka karkhana daw yo ye roi ipar tangwa menret daw man ki wa saj pen khana don hi de wa ben yo do loy ki ilaka nong kli we wo da wa pen her chuki yo Neliang uwi uman pa da ongo wana do arajar khat le khat so da rep wa ithaw wa em de wa e bor u da loy yo rep yo suk ka pateng tangwa kat ni man ko mar dei ken tleng da khana wa idaw wa wan cha JHADC to ne bakala na ka council hi wa e bor ya ka shri simen wa ye nya ha ita ithaw chru wa do loy wa ki kat tu ka ni gi bro Sa uwi ukunro na kanong kali da ongo wa udaloy da ju le u yaki kam wasi he wa da ju cha suspend ula arsin wa ikat ni le ijo hi imano he wa gani ka kanti de eu yaki thaw ki pajba cha ka shri simen de wa da wa pen her chuki no yo o Kawiwan kaman bay na ilaka nong kli da ongo wa da percha ya ka shri simen to na chwa ki wa ju yu ka jat ki yaki thaw rep yong ki tang wa kat ni su ki wa na bar jalla wa un haki we la da do ki yaki thaw rep katte da kut hi ka manrit yong ki Uriching son siang chai hau e ikalam da ongo kamu brusamen na do wasdang iwan gani ka karkhana da karchano yaki paj ba wo percha ya ka he wada tho na do cha ka sarkar jalla hadu ka sarkar perdi he wada sakti ki waro da ongo wa bon gi bru ka dai stong tip ki wa ka lom sharmang mto ka chnong kat wa kat ni da man ko ka chnong de wa ka li ne yi wen nu da tip ya ka kam ka chnong Cucu depan kenmu wahipor wa mandor bar ke JHADC UCM da ongo wa idaw wa ebor ya ke shri simen to wa cha pen bor de wa keli ye bor wa lai lut ke council da khanaw le ye cha le embor ki bru he wa da cha kan ibor ki thaw ki wa da emkon de wa kadaw ya ke krem sutiang ka wa man ka wi na ki thaw beri ukyang nang ba jengai ko du kat tu kat ni kilometer na ulum shermang de wa ong wa ka shri simen open wear ko ya ka parom na mo ka history wa kan mo kamju ya i hok ki paj ba U Presiden ke JSU ujar somshela da ongo wakat ni de empratli ki karkhana ha ka thain lom shnong he wada kta ki yaki klo tang wakat ni ka sarkar da kwa ka open wir sa yaki klo ha thain nong khli de wa kadaw yaki krem kanarpo wildlife sanctuary wa kiwi de wa ong walada ki lephau ngut ki MDC mye ki wo kre yaki pajba to su her chuki no gi Usambor mileng do umaman presiden ke JNC da ongo waki barjela mendabe yaki ye ki wawliwan cha Asam cha Bihar tangwa iwan che wanulai hawa cha be da ongo wa udaloy da chukoro yaki pajba hewa da bendaw pen ya ithaw ki ilaka waki pajba hewa da le emboro kat ni de wakali boy ka JHADC da ibor ka yo wo le kam ni da khanaw wakani ki shri simen da pen emkam ga da ki mafia da ki gang wo be yaki bru wai ka JSU wa ka JNC le yegi wo man kam te tangwa kat ni dang kwa ki wo kre de maya Cucu da kadaw wa ka MLA ka sutanga saipung ka Santa Mirishela da ongo wa umuyong mne uchirta wa emkam ukru un cha ikam unki suri tang wa ka nihi ka sarkar ka wa pendu ye ni imet ki thaw
doong ule walada myi upendo ya ke Srisimen wat ki le yi ki boycott ya ke election MP ke wawan hejo ipor da ke liu na chief minister wa lada em ka an ha ga jala ne ke ri wokuni ya ki thau ki pajba Amdan tin na fer la hangeng min ruang te. Namar nimle ekere babi ai. Nimle de babi ai nimle bor. We'll stand here. It will block the road and it will disturb the public movement also. So we better protest just outside this office. Please, madam, please. We wish you could say the same thing to Sri Simen that we are not allowed to take away the land of an individual further way. Social media, wayaki, a mining young, udel young, tau ya meriang, atwaya a mining young mochun, atau ya meriang, atau kan yang nggak jan, hijing tip hiwa mulu mana yang hana mana hijing tip hiwa kian le, gua penisnya ki hani. Kita baca, ulada amaining yang do yang kita ya kenda siap, kita ya meriang, amaining yang mau cunle, kita baca. Ni bah hajohi alu TV kapi, wadai pendap, wadai penjat penprai ya thoki tharap yang Tara tamte, kerpala le, ya ibi poi inong chong yang elakanong kle IWM, hajing kercan, ya Srisimen. Wai em ni kabar snyato ongi wata yo karo ya par mandapa ya ni Srisimen snyato hi halade delade nga em bentala ngaba ha ka Srisimen yo jahi ngaba kai arta mali waki warat la hapa la jawa pa ya ka Srisimen hapa asan snem dang em ni hajing cha pendek yo abani Haben yang asan senam kan mo kan elakanang kle ya piugen hano ithai mana timma to da karkot lagi ada tamte bojing kerpat ya piugen ni ka pasnya to ya pi ingon tong yo blai yo yau ya pi ka bora bosna to yang pi amno hai hima hani wi yen latori JDC dibentai hak yang han wa piwan man pi inang kersan yang ka ala tamte bo jing kerpat pi wa isnya tho pi hoi hima i penjak penperangi ya pitip dai chat ti bina meret ayang haraka yang kan kian yang tip ya hawa do wakut hi ani apa ten yang ki le arkut ya ni Srisimen la yo ya tang da yo kajak ta yang ide le la aram thade wi jung wi mot hi wi dang yo lu ti wi mi wi ra yini tumitam yang ka la ban na chhnang
delele yang lawan lo karu dia ayuk satu desuk ya iwan inang chong senang damani inang tang inang tang deng inang sat penkhana ya ka wa aryo la iwe imani wakre do ipelang mo bisa penkhana hidan yoi ini hanne to di bentang alam king lo pun ta udah adno tadi runya tadi ada tang udah lai udah ong bayu ini tho to yang elaka to yang ha na di te dan hi kat pa den se hab em buro na yok pai os li iwa san the sa na ar hayo ro di te dan hi kude chbon ya khando chiap aba em satai nyong khle yang I henre ya te bon yunga dadap ite poi di te barzilla suda bakhi hite I thobi jo yok jadi hanu wani yok jadi ngadang muda jan ha iudolai ya te lan holding ya te pata man ama jingpun skiat leni ama jingpun scam ite inong rim yang I yok jat yo ite petin irap hadin habot henre hadin dia wi di kampung kalau tadi yang wi ami konina dia adam te ngam nang chang dai ha boy la kanang kle de wajura mi ya sukiu di benta ini wo dia wi dai I thorep di thoki yang I la dai I du I dai thorep thoki yang I dia wan di bomi adam te karpa dai ya district council hi bichim khia bi penhiar suki bisnyor I bi halo la nami hani bisngabi ya yo ite thorep I thoriang yang I ya iman amaju manhi TV bani benta bersayu benyi bersayu royi dinong sencar yang elaka nong kle yang I di poi ini kerpari ya district council bichim khia ijing odong I ajing sawa yang pai ba dai mohani to olot ijing le si bat ijing le khwan yang inong sencar elaka yang I ming dulai nong kle de bonsen le wi kamisi wi le de dep jola percaya ular sen le sa sospono po district council hade ni tele ijo kama hini penban hini wakado ate dele siu hado kagate hado I jingrap jingriang yong I man pa duduk bimen pamenong I mencuale dihimogi hade no ekor islawi ki le kot bia haden le kot bia haden yeglan holding di YG thoi bong I chawi company Sri Cement di kerpari ya district council ni bichim khia ite bile bibniar suki kamu teu chat bro untip isnya tho yak imlang salang hapo ri hapo chat ndriyong I benar kasi bite hi ngagerpat jora ya district council bichim khia se ni te ora nalo ki benta ki wa bon ba tho kedau genong rim udawa kinong song yang kedai stong upendam ka ya katai ga project yang ga simen kawine genong rim to wa ongka sorkar to kalung sarman to kachnong kono kre district council waro biwa emini kliya fiem wa nu pen bena pai bau wa to kalung sarman man to kachnong ladito penyo pen bena pai ba wa nu pen mi notification ke JHDC to kalung sarman to kachnong tiba I hado ni kasi kalom serman memman ko kachnong usiem kwai ubo ya kajingtali wa anu hakapor yung unu wa kalom serman man ko kachnong hado ni kasi kalom serman to kachnong ladam to kachnong kana wahenu chong pan NOC kastai kasi semen ubo ya kaniga maning plan kayong ka kamu bro wasna kya ya gariwa kajai bro ngajan waro ile ini saromi kuwa uyoi wa usiem wa hakawi ka session kwa mane ini imban sewa ga NOC ya kasi semen to wacapan bori ya kiwa halor tu penyo kichong gi ini klem da ka jingkit kya klem da ka teu kid uba kang wa angnot kama pa yung waro le pao constituency yung iya po JDC
wa wipa wiwa pai wa chong chuki heni kam ki MDC to uya dabi ya i kam tam ya ki ki brurit pai andre pan man go to ke JDC to kwan nongkong uya lam ya ka simen hawa yo ya ka rok ga hok ke yong i ho ngaya jan wipa wile hawa em ka thau ka bahau ka yong ki wamem wile wa kwa udai cha kinu kibru claim da snal tho claim da to kat kam ka hok ke yong ki tu warok TV history yang ka krem liat pra ko jrong 500 kilometer ko he do po Southeast Asia ha chnong rim sa si waktu ko kut stiang le kwa phana pi do disi yang ke isen tia ka ar bukundi trik de ke stiu to yo preserve ka historical site tang wom siao tho ele wom siao tho ga mining jan bha ko ka krem kawa lukha kawa lateng ko saipung sanctuary ko narpo wildlife sanctuary ko Amazon kani man ga jingta mto do igi yarap karyang to do ge meriang ta kai woro wipawi kani man ga benta ko sorkar yoi member khat ko jingwan yang ini ge sngi ko widon ni dapat begini ga flex la da to ito wa udawa no CM nigi isi wat nigi arpo kundele pangut ki MDC ur chong ni da pim snyau MB ki jingit kle ba hiar chukino pi yo MB election da gowi pi pha IP ni yo yata pi handrai man ban mi ki nong lilam ham kan no do gini isi PM TV ro ai ni ile suki bi yi pha IP se ni ladam kwa pi poi ba ubun jok poi ba ban ram pi da te wang ai pi ke jing ban chra yang pi ti sen gisni do yo bi ka thma wat i no ilam san ba lang le ha ar po ar tering yo gi jing kun thma da sedang ga hogri sarkar live ke kemat ke public hearing handrai yo wo blai emun ga sai jong i wo yiu ban phil ke public hearing ke jing phil yang public hearing memman ga ke jing kut handrai man ga jing sedang ni ke jing ki ani mto wan ga jing kut handrai ke jing sedang non hi UCM do bo ga por ga UCM myiu weng ni ke NOC UCM le myiu ban hier yong ni doloi o ha ba khliu ne man ta ga riu ga jai bru ke jing ki yong i kemat im khana yiu le tang la ja wan o hap tim wa jing ba khle ne man ta ga ri yong i tang wan kam ba kini kisngi ko de dep yo ya ka statement na ko wi ka nong mi khmat yong ka san sutnga constituency ka kong santa meri chella anggo wa umuyong wamne o woro cirta am ka mukur uni chaka ta ka wa ki ka tourism lene ka kam jungo ke lene ka kam kong ya keten kestimo ka kam jungo kai pertai hanrei ka was nyausi wa kanihi kejo ke sorka ke wa perchang upendo upendam wat ya kita kidak kicin yang ke history yang ke jat bru ke yang ikam wada snyau pi kinong kelam ki wa chwa da ongi da am ki krem ki wa klawat uyong i de jo reu da am ke krem ke wada yo nam hauro ke wi ke Asia hanre ke ni kejo ke sorkar ke wa upengku ya ke tourism kanihi kejo ke sorkar kwa upendo kejengkeli kwa ya kesarkar wahawa yenpi yen cisur cidur hamman kam kita ki suri kupsne langbrot ki bo penbek pentame dan hi ya i kam ki pai ba kam wada ong wi no nong itu lupa yang ke politik usar presiden tongsong ong ngi penbek man kesan snem pi bek man kesan snem kejengkeli yang ai pi ki kon yang keri jantia dang hun pima ucap penbek hun ni lada ke sarkar ke JDC wam yego upenbat ya kani ke jing yang ki ilaka nong khle ikam ke JNC ke JSU ye yu chim wat ya ke rai bo boycott ya ke election MP nei ba umam sam kam de UM kita kinong mi khmat duka du mi khmat dan gi ubam dan hi ke tulak handrai mom em gi ya ke jing kit khle